kućnoga praga, cijeli život hoće da te prati. Rodila me majka Bosanka, naučila da život nije bajka. Glavo gore kćeri i kad gori sve, budi svoja, ne daj se. Lijep pozdrav iz Zagreba. Lijep pozdrav, dragi naši pratioci SD produkcije. Evo, mi se nalazimo u Zagreb. Danas smo došli u Zagreb, odnosno jučer smo došli, a danas evo počinjemo da vas provedemo kroz ljepote Zagreba. Evo sad se trenutno nalazim ja ovdje. Evo ovdje je spomenik Domovinskog rata, a ovdje se nalazi sa moje lijeve strane koncertna dvorana Lisinski. Danas ćemo cijeli dan provesti u Zagrebu, da vas provedemo kroz ove ljepote grada Zagreba, a ima se šta i vidjeti i pokazati i snimiti. Lijep pozdrav za sve pratioce SD produkcije, a vi uživajte, idemo svi zajedno da gledamo. Prijatno! Evo, dragi naši pratioci SD produkcije, evo mi smo upravo sreli jednu našu pravu rođenu Zagrebčanku, zove se Danijela. Ona nam je pružila lijepo gostoprimstvo i ovdje nas je upoznala gdje ćemo mi danas snimati. Danijela, ti si rođena ovdje u Zagrebu i odrasla, ali tako? Tako, jesam, rođena sam u Zagrebu, odrasla sam i evo radim, imam obitelj i želim vam ugodan boravak u Zagrebu, da se lijepo provedete, da posjetite sve naše znamenitosti, kulturne, prirodne i sve što vas zanima. Hvala lijepo srca. I da ponesete sa sobom sve lijepe uspomene iz Zagreba. Hvala lijepo srca našoj Danijeli, puno te pozdravljamo, prati naš kanal SD produkciju i sve najljepše ti želimo. Hvala, hvala. Lijep pozdrav. Uživajte. Evo mi se nalazimo ispred zgrade Skupštine grada Zagreba i ovdje se nalazi ured gospodina gradonačelnika Zagreba. Pa idemo ga posjetiti. Evo sada se nalazimo na glavnom kolodvoru u Zagrebu. Pa ćemo ići, proći ćemo i kroz shopping centar i Botane da pogledate. Ima tu svašta da se i vidi i kupi. Pa hajde da pogledamo. Kao što sam i rekla, mi se nalazimo u shopping centru i Botane. Evo možete pogledati da su prodavnice sa svih strana i da ima svašta se kupi i pojede i počasti i obuče. Eto, ajde da vam još malo pogledamo po prodavnicama šta još ima. Moram da vam kažem, dragi naši pratioci SD produkcije, da je snimatelj Sabahudin Domod, vlasnik YouTube kanala SD produkcija. Možda sam živjela u to vijeku, možda sam ja bila neka kraljica. A? Evo kao što vidite, danas je predivan sunčan dan, a mi se nalazimo na trgu kralja Tomislava. Ja kažem, ovaj grad Zagreb pun kraljeva, možda sam ja nekad u nekom prijašnjem životu bila kraljica. Ali tako se lijepo osjećamo u Zagrebu,
kraljevski, kao što je ovaj grad kraljevski. Evo mi se nalazimo ispred hotela Esplanada. Ovaj ekskluzivni hotel ima 5 zvjezdica, ima svoju istoriju, ima i svoju tradiciju. Evo možete pogledati kako predivno izgleda. Trenutno se nalazimo u Arheološkom muzeju. Evo kao što možete da pogledate, ima vrlo zanimljive eksponate i pokazat ćemo vam kakvi imamo. U svakom velikom gradu što postoji ovi trgovi koji su karakteristični, koji obilježavaju sam grad. U Zagrebu se nalaze trg Bana Jelačića, to je mjesto susreta, mjesto sastajanja. Najčešće su ljudi i najlakše im se tu sastati, a pored toga kroz njega prolaze sve tematske linije, tako da ako krenemo recimo gore u ovom smjeru, da idemo do kraja ulice Ilica i dolazimo na Črnomerac gdje je okretanka za ove tramvaje koji prolaze pored nas, a dalje ako krenemo dolazimo na Pustošiju. Također dole u ovom pravcu se nalazi Borongaj, nalazi se stadion Dinama i nalazi se Maksimir, zoološki vrt i tako druga naselja Zagreba. Kada pogledamo u ovom gore pravcu, onda vidimo monumentalnu katedralu koja je oštećena u prošlom zemljotresu koji se desio, međutim vidimo da je ona sva zaštićena skelama i da se na njoj vrše radnje restauracije. Mi ćemo malo pokušati da odemo gore bliže i nismo sigurni da li se može unutra s obzirom na ove poslove koji se obavljaju na njeno uređenje, ali eto, ako budemo u prilici, pokazat ćemo vam unutrašnjost katedrale. Dalje također imamo namjeru da odemo u stari dio grada
gore se nalaze sve vlade, državne institucije, hrvatske države. Dragi naši pratioci SDM produkcije, mi se trenutno nalazimo na trgu Bana Jelačića u samom srcu Zagreba i kažu da je ovo za Zagrebčanke omiljeno mjesto za sastanke. Zagreb nastao, to je bilo davne godine, 1094. godine, znači prije 1000 godina skoro je to bilo. Ovdje je bila samo divlja šuma, bilo je vruće i išla jedna grupa viteza je ovdje jahala kroz ovu šumu i bilo im je vruće i našli su ovdje puede esperar, los edificios tendrán que hacerlo. Sin el confinamiento no tenemos nada con lo cual nos podemos proteger de esta enfermedad, así que no lo vamos a buscar. Y al final estábamos aquí esperando con las obras hasta hace un año y pico. Y por esta razón, todo el saber tantas obras. Viste que hay una dirección de agua Zagrebačkoj pijaci Dolac, koja je inače karakteristična popriličnom toplim ljetnim danima, obilo je sa mnogo suncobrana puševljana, tako da stvara posebnu sliku i šaremu. Na ovom mjestu se susreće ponuda i potražnja svih domaći i strani roba i susreću se kupci, prodavci i sklapaju radna partnerstva. Nemaš jak ljudja. Pa to ja njima nosim, ne mogu. Ja dođem. Hajde kompa, drži figre. A trebaš uvijek da zoveš. Bog.
nalazimo zove se Tkalčićeva ulica. Evo kao što možete da pogledate, puno je lijepih kafića, terasa za ugodno sjedinje i uživanje u suncu. Prijatno. Čitaš. Vidiš slikove da žive. Upravo nalazimo ispred muzeja Prekinuti viza. Ovaj muzej je jedinstven u cijelom svijetu
zbog svojih sadržaja koji ima, ovdje su većinom ostavljene stvari koje su stečene u vezi i onda su, kada se prekine veza, onda se ovdje donesu sve te uspomene koje su imali tokom veze. I zato je ovaj muzej jedinstven u cijelom svijetu. Muzej prekinutih veza. Odakle ste iz BiH, pretpostavljam? Pa tu smo najvažniji, su nam Tarik Filipović i pokojni Čiro Blažević. Gdje bi nama nogomet bio bez Eričana ovdje bio? Tako je. Pitajte slobodno. Josipa, jel' tako? Je. Lijep pozdrav SD produkcija za sve naše pratioce. Sa nama je naša draga Josipa, turistički vodič. Ona će nam ukratko nešto reći o Zagrebu, o tradiciji Zagreba. Evo Josipa, lijep pozdrav. Kako si mi, Josipa? Ja sam dobro mi došli, dobro se vratili uvijek kod nas, naši dragi susjedi, naši dragi Raja ovdje. Hvala lijepo da gostoprimstvo, mi smo oduševljeni Zagrebom, a i drago nam je da smo tebe upoznali tako divnu, raspričanu, brižnu, raspoloženu i pravi profesionalac turistički vodič. Molim te, možeš za SD produkciju naš kanal reći nešto o Zagrebu ukratko? Pa evo gdje se nalazimo, najlakše je tako, stari je naziv našeg gornjeg grada Grič i to je ono što se ja volim šaliti sa odraslim gostima i sa malenim gostima, da smo mi u Zagrebu kao recimo jedna lijepa troslojna torta. Stara torta ovdje iz srednjevjekovnog doba, naša stara dva naselja Kaptol i Gradec ili Grič, pa onda lijepi Zagreb koji se razvio krajem 19. i početkom 20. stoljeća i onda je to nažalost opet moderna tema poplave. Da nije bilo poplave 64. godine, tko zna kako bi zapravo moderni Zagreb izgledao i da nije bilo tadašnjih mudrih gradonačelnika koji su nam Zagreb i graditelja produžili prema jugu, u novi Zagreb današnji. Baš lijepo, hvala lijepo. Kako ste rekli da Zagreb je kao tri kao torta ukrasna 3 sloja. Onaj stari, najstariji još iz doba srednjeg vijeka, ponovno građeno u 18. i u 19. stoljeću, nakon požara i potresa, pa onaj lijepi mali Beč, donji grad u Zagrebu i onda novi Zagreb kojeg malo svi prepoznajemo po onoj arhitekt,uri iz naše bivše zajedničke države iz 70. i 80. Hvala lijepo, Josipa. Zaista nam je bila velika čast da kažete nešto za našu SD produkciju i da tako lijepo sve kažete o Zagrebu i vidim da poznajete i zaista ste pravi profesionalac. Hvala vam. Bilo mi je drago, dođite nam opet. Hvala puno. Doviđenja. Doviđenja.
Da baš ovdje ima dobar izbor kravata i da ovdje i jest tradicija i porijeklo kravata. Iz Hrvatske. Hrvati su izmislili kravat. Je, originalnu kravatu. Tamo maramo u to robu. Dobar dan. Dobar dan. Jel vi šijete, vidim, jel tako i šijete? Je, sami ih izrađujemo. I sami izrađujete, baš lijepo. Pa to je nešto posebno izuzetno. Još nešto bolje. Je. Bogatije. Tradicionalno. Obrt i proizvodnje. Vidim ovdje materijale, pa sam tako i zaključila. Tako dobivamo svilu i iz njih se izrađuju i mašne i kravate i tako. Baš prelijepo, svaka čast. Mi se nalazimo u prodavnici kravata, ovdje se i šiju i naručuju kravate. Evo kao što vidite imate ovdje i mašinu, imate izbor platana, pa izvolite. Kako se zove ulica? Radićeva ulica. Radićeva ulica, izvolite, dođite i kupite kravate po želji. Bio je nekad foto, nemaš ne postigli.
Elžbeta, gdje se nalaziš sad trenutno? Trenutno se nalazimo na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Gledao sam jednu opisne dešanje, ali imaju cijeli opisne, ne mislim je to. To se nema. Ja,